بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حشرنا الله في ظل شفاعته يوم الدين، آمين يا رب العالمين. لبات محقق بتن الجواب، دهو قوت من هاتف بحجاب. سأحمد ثناك بقول صحيح، لتوحيد باري بلفظ فصيح. وصاد بيجه شيخ أحمد خاني سلاوة خودي لسر وحميان به أما إيرو ويدر ساخو بإذن خدا دست بكتابة شيخ أحمد خاني، كتابة وينا عقيدة إيماني بكن. شيخ أحمد خاني عالمكي إسلامي، عالمكي كرد، ماموسكي هجاية. دسالة 1651 دا د حکاری هاتیه جهانی هاتیه دنیای و د سال 1707 دا د آغری قضاویه دو بیازته جی شی رحمه خدا لوی و لتمام عالم اسلامی به. احمد خانه عالم بو، متفکر بو، متصوف بو، شاعر بو، ادیب بو، تاریخچی بو و آسترونوم بو. يعني جلك وصفوي جلك مزيتوي هي خد تعالى رحمه خو بك. احمد خاني كان حب اثري ويني، يعني كان حب كتابي ويني جلك مشهور بقدر وقيمت هنا. يك جوانا كتابه ويا مموزين، ديسا كتابه ويا نوبهارا بچوكا لغات عربي وكردية. ديسا كتابه وي عقيدة إيماني و اف كتابه كو هم ايرو دست بيدكن. كتابه كي منظومة، يعني بوزن هاتي نفساندن و بحثا عقيدة دك، بحثا عقيدة إسلامي، باورية إسلامي و تشتيكو او مساليكو او تشتيكو لازمكو هر مؤمن هر مسلمان ام حمي بي وانا ايمان بين باوري بين. احمد خاني بحثا وانا كريه در دورا هفته بيتيه. ام ان شاء الله شخص خودي تعالى ميسر بك ام جوارا روج بروج درسا في كتابي تشي بكن. ام دس بي بكن احمد خاني دبي جتش رحمه الله دبي لبات محقق بتن او لبات بشك و بگمان محقق ببه چه اف جواب اف كتابه ما بات ببه جواب جچرا ببه جواب، يعني ابوي كتابه جواب تدم برسف تدم کو دهو گوته من هاتف به حجاب. دهو روجا بريا ايرو گوته من جمرا گوته هاتف به حجاب دنگکی غیابی جمرا گوت. دنگکی يعني دغيبه دا دنگکی هاتمه و بشك و بشبهه دنگ هاتمه و هادگو چاوا دگو وی دنگی، يعني جمع تشتكي سوال دكر تشتكي تبرسي دگو كي سا احمد ثناك اي احمد بسن بده قنج بحث بك بخوشك بحث بك بقولي صحيح بقولك صحيح بقولك راس دروس بقولك صادق نقولك قالوا قيلوا ضعيف وساتشتهبه بقولك صحيح و بشك بگمان و راست و درست بحث بك بسن بده. بسنه چه بده؟ بحثا چه بك؟ لتوحيد باري، بحثا يكيتيا رب عالمي بك. يعني بحثا توحيد باري خدايكو ام تمام مخلوق خلق کرنه، بحثا توحيدا وي بحثا يكيتيا وي بك في دنگي جمرة اهوا دگو احمد خاني دي بيجه بحث بك بلفظ فصيح، بلفظكي وسا تفهم كرني، بلفظكي وسا خوشك و لفظكو در هر کس به جه فهم دکه و در
در هر کس به مرام خو فهم دکه یعنی بدنگه کی فسیحی کو باش و تفهم کرنه و برا قول تجي صحيح به يعني قولك يكون راس ودرس به نقال وقيل به بقوتنك وسع ببسنك وسع ببيبك وسع بحثا توحيد رب عالمي بك بلي ما تفهم كر دمك أحمد خاني دبيجي دغيبت دا دنگي هاتمن و جمن را دگو بحثا توحيد رب عالمي بك يعني در حق توحيد دا در حق عقيده دا در حق باوري دا بحث بك و قوتنا ببيجه درس بده يعني كتاب بنفسينه يعني احمد خاني دبيج بروي يكي اف كتابا من او جوان جوي دنگي را ببه جواب يعني اف برسفو جوابا وان دنگي كو هاتمه جمع اف تشتا دخواست اجي انها جوابا واددم و اجي كتابك دنوسينم در حق توحيد رب عالمي و بشتا دست بيدك دبيجه چپكي توحيد دست بيدك خديك بهبري وبهوال نمعزولي نمر زوال نأصل نفصل نداء نباب هينوي هينا ونابت حساب بله شيخ أحمد خاني دبيج خدي يك بهفري وبهوال خدي تعالى تنية ويك نه هوالي وي نه هوغري وي تنية هوال وهوغل بيرا تنية شريكي وي تنية نه معزولية نجي عزل دبه جخودي تيرا عزلاوي نمبزو باحيسي يعني خوديتياوي هر بردوامه نمرنا وي هيا نزوال نجي زائلبونا خوديتيا وي هيا خودي يك حواليوي شريكيوي هوغريوي تنية او معزول نابج خوديتي يعني خوديتياوي خداتياوي هرتم بردوامه مرم بيرا تنية زائلبون جيرا تنية خودي كي وسايه نه اصل نه فصل نه داء نه باب نه اصل وی هیه کو تشتکی اوجه چه به ماده کی ضروریت کی وسا تشتکی تنه یجبو خود تعالی نه فصل نه جی تشوی چه به زاروک ضروریت جویجی چه نابه نه داء نه باب نه جی دیو باوی وی هیه بله هین وی جبو خود را هیه چه هیه يعني تشتيكو تنية ما جو أحمد خاني جو يك حواليوي هوغريوي شريكيوي تنية عزل نابه تمشي خدية مرناوي جي تنية و زائل جي نابه و أصليوي تشتيكو أوجيه تشيب تنية فصليوي زاروكو زيجيوي تنية ديو بابيوي تنية فانان تنية چه جرا هي دبي هين وي جي خدي را هي هيناوي وجودك وسا جرا هي يعني هبونك وسا جي هي نابت حساب اف هبوناوي ناي حسابي اف هبوناوي ام نكارن حساب بكن ام نكارن مقايسه بكن ام نكارن حقيقتاوي فهم بكن بلي هيناوي يعني هبوناوي وجود رب عالمي هي لبالي ناي حساب كرن چاوا ناي حساب كرن يعني غورا عقلي ما انها و بیت پشراتیجی بحثا ویده که چاوا گو حبونا خود تعالی نای حساب کرنه جبوی چونین جهات و مکان نمانند مثلون همتانشان لویران بورین وقت و زمان نسألون ما هو نحينون آن بلي دبي جبوي چونينه جبو رب عالمي خدای تعالى تنينه يعني تنية
چه جهت تنه هیل تنه هیل خود تعالی تنه مکان ویجی تنه جهه ویجی تنه مرم نکر بی خود تعالی وردای جی و مکان وی تنه هیل وی تنه نماندو مثل ویجی تنه یعنی ایکو وک خود تعالی تنه کسی که وک خود تنه نه هم تا نظیر ویجی تنه یعنی ایکو د ذات خود تعالی دا بب وک خوده بب میستیوی او جی تونه نشان و علامت خوده جی تونه یعنی کمرا بیش خوده به ویت تین از کرنی آهوایت شته کی وسایه پیران نشان و علامت چی تونه ده بیش احمد خانه لویرا نبورینه وقت و زمان جبو خود تعالی برای عزیز وقت و زمان جی تونه یعنی او وقت مفهوم وقتی مفهوم زمان جبو مخلوقه هي جبو دنیا و کائنات هي جبو ما مخلوقه هي جبو خود تعالی تونه لورا وقت و زمان خود تعالی چکریه یعنی جبو خود تعالی وقت و زمان مفهومه کی اوسا تونه نه سال و نه ماه نه سال هي نه مهنه نه حین و نه آن نه تو وقت کی تو لحظه کی ثانیه کی زمان کی تو مفهومه کی زمان و وقت و سال و مه جبو خود تعالی تونه أبد ده بيتن أزل هر هيا دنيا وعقبا خداي ميا أوي آفرندن أمو جملة خلق نهن غير ويقات شو خالق بحق هوالن هیجا براین عزیز دبیج شیخ احمد خانه ابد ده بیتن ابدی اوی خود تعالی ابدیا هبه یعنی تموتم داویه هبونا خود تنیه خود تعالی به ابدی و ابدی و ابدی هیه ازل هر هیه هبونا وی جارجی ازلیه چوا یعنی د سری هبونا ویجی تونه یعنی جی کو وقت کی کو تاریخ کی کو زمانه کی تو بیش خود تعالی وردا هاتی وجوده وردا چه بیه تشته کی وساجی تونه جبر وی یکی هم دبینه هبونا خود تعالی حیاتوی ابدی و ازلیه ابدیه یعنی داویاوی تونه بداویه هبونا خود تعالی ازلیه به پیشیه دست پیکرنا وجودا ویجی دست پیکرنا هبونا ویجی تونه يعني تم هبيو اوي هبه امي وسا فين بكن لورا فيا زيادة ترجي فيا ويدا ترجي عقل ما في تشتي ادراك ناكه امي وسا بي باوريا خو بينن وسا بي ايمان بينن خود تعالى ابدي و ازليه دس بيكرنا وي تنيه ده هبونا ويرا وقت و زمان کی تنيه ابديه و داويا هبونا وي جناي يعني جيجي کی شون واتر هم نکار ویج خود تعالی اوی ده تونه به وسا تستيك وسا جتونه هبون اوی ازلی و ابدیه د دنیا و عقبای د دنیا و آخرت خدای میه اوی هم دنیای هم آخرت خدای مبه ام وسا پی باور دکن ام وسا ایمان بتینن اوی آفراندن اوی خدای خلق کر وی خدای چیکر امو جمله خلق امو تمام مخلوقان خدا رب عالمی چیکری ام خلق کرنی یعنی ام و خارج ما چقاس مخلوقات دو کائنات و دو دنیای ده هیه تمام وانا خدا تعالی خلق کری خالق ما و خالق حمود اشتا خدایه نهن غیروی قد شو خالق بحق نهن غیروی خارجی و غیروی تنیه قد اصلا شو خالق بحق تو خالقه کی بحق یعنی تو خالقی کو ام بیجن خارج خود تعالی هیه تشتکی وسا تنه تن خالق اویای خارجی وی تو خالقه کی بحق تنه ام وسا به باوریتینن براین عزیز یعنی وسا خلاصه کی بکورتاوی ام بیجن شیخ احمد خانه دبی اف کتابه ما اف کتابه عقیده ایمان اف کتابه منظوم دبی د غیبه دا دنگه کی هات و جمره دگو پسنی خود تعالی بقوله کی صحیح بده در حق توحید رب عالمی بک در حق باوری دا کتاب کی گوتن کی بویجه و بنویسه
دبي بفي شكلي مجي اف كتابه دست بيكر او منوسان كتابه خدا دبي خدي يك هوالو هوگری وی شریکی وی تنیه او تمجی خدایه مرن پیرا تنیه اصل و فصل وی تنیه یعنی او جتشتکی چینه بیه تشی جوی چینه بیه دیو بابو زاو زاچو کی ویجی زارو کی ویجی تنیه هینه کی پیرا هی لکن او هینا نای حساب کرنه ام بوی عقل خو ام پر زیده او ویچ نکارن چه بکن یعنی ام نکارن به عقل خو ادراک وی چه بکن چاوی هیناوی پشتا بردوام دکد به هیل پیرا تونه یعنی او تشتكو ام بعقل خو ادراك دكام دبين تشتكي هبسه لازم کو هیلی وی هب جهتی وی هب ای خود تعالی وساننه مکان جی تونه تونکر به خود تعالی بهش جی جی و مکان کی هی او دجی کی دای و سایره تشتی وساج بو خود تعالی نای گوتنی ای مثل نظیر و شبه وی جی تونه ای کو وک وی به صفات وی دا ذات وی دا هبونا وی دا علامت و نشان تشتی وساجی جبو خود تعالی تونه و دبی وقت و زمان جی تونه سال و مه و حین و آن جی بو وی تونه دبی او هبوناوی ابدی و ازلیه پیشی و پاشیاوی تنیه و دو دنیای داجی دو عقبای داجی خدای میه و رب عالم امو تمام مخلوقان خلق کرنه غیر ویجی تو خالق بحق تنیه دبیجه شیخ احمد خانی خدای تعالی رحمه خو احمد خانی بکه خدای تعالی رحمه خو و حمی گودار بقیمت بکه بإذن خدای امی ورشواتر ان شاء الله روش بروش امی کتاب احمد خانی عقیده ایمان او عقیده او نظم وساهجا امی جوار بحث بکن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.